Үтү үміт күннен Сунтар Сулуха YouTube каналга Сунтар туһунан ағас кепсетилер сыгырыга ылжытынан Сунтарда ветеринарны соус пахалаячыта Степан Михайлович Михайлов болар. Степан үтү күннен жауыннытын бу хаңа халаячынан ананан үлели хамны жаған бәйін тускунан кылгасты билейнере. Так, дұрағылырың. Так, томи манна оланы бәйім хунтарбын. 2-14 ыллақтан үйрақпен бітерен кәләт. Манна барағынан үлі келбетім, онтан хевелі сейінен анаммытым. Онтан бұлырын хүбе бір ғылға старший государственный инспектор территориальное подразделение департамент ветеринарии республики Саха-Якутия денеті. Эти бітәхек туым ананым, онтан бұлырын манна ноябрь хүб балтығығар ананан бұл начальнигінен үлі лұрауын. Степан Михайлович, бу аспытсылга тогуон хылгытын белететти. Маны хотон тәриттен туунан туу кепсе көнөбү кас үлеттерде акыты туу канны гүлләң оргоду. Так, онтон улус үдүнөн агоон үлеттәкпет. Опсая манна улус бутыгар лаборатория бутыгар, эти управление бутыгар, участоктар бутыгар, бит пуннар бутыр холба, тогооннар бут. Булдырын ол тогоон хылбыт белетәппит. Отобу бие воллана тыгынчу ветеринарный хулуспа тыгынчу 931 хыллакка 90-ыйттан терилен үлеләбите. Так, отобастыкы ветеринарный специалистинен тох нюрбаттан марка нюрба маркатыттан төрүттәк веттехник иделәх Амосов Сергей Алексеевич Соотон үлелән хагалабыта. Так, онтон бастан bir соғытық ветеринарный участоктан хағалан, хебеске бұлас хағана қас бейті қолқосқа, онтон хопқосқа ветеринар специалиға бар болар иддемеді. Онтон сөйі ақсан әлбән әлбәк ветеринарны ады болбыта, онына түрген тетімнәқ курстарға жон үйренен бет техники детін ылан қамсан өтін, үлелән қамсан бар бұттара. Төйлі біт сүрін қайысқатының бігеқа сыстығанна ғырыны сәретер, онына ұтарағын болар. Үрі турбатын дейін ынақ сөйіні сылғыны улуғу, отын ехелектерінің вакцинациялы бұд, маны тағынан сыстығанна ғырыға тоғычынчы елерін ұра бұд. Тоғына нехилене жоно сергете үшүгай качествовала хахалыгынан качылларын тугугар элбэх үлелери ытабыт. Булелери барытын ветеринарный үлени терии, онна терии сүрүнүр отдела салаян ытар бу отдел алты специалистах. Бу алты специалист пыппуланы итинехелек ветеринардернгета ыкса үлелилер. Бона көрдөкпөне тохунтар нелер икке биекте кыпылакти. Ол биектер тугунан кандыгынан опсан тугулелилери. Томанна бу хунтар бутер бакабы манна эти холкытыгар этет кирәккә ветеринарный лечимсы паллар. Тенне это бызапка, это бу не хунтар нехелегер, нехелене көтүлелер. То болар. Томанна оланы бу басты тәсвип боланы управление вот антон үһәң икесәтә то чинчер лаборатория бола. Када кирен көрөк када? Дөрү доктор, бу биһиги икки мендеменне ветеринарный соуспа испытательный ветеринарный лаборатория кирәҗәбит. О курдуттан халаачыбытын ким биһәгә бутугынан кепсегай. Так, бу көрүп бисәңәмеһин бу директор бит улустан өтөн хунтарлыгын ветеринарный испытательный лаборатория Никустана Николаевна. Халкы ветсанэкспертиза отделыган. Сунтардага ветеринарный испытательный лабораторияга китегенча хетте халтан үлелибин. Директорына ник китегенча 14 сылтананан үлелибин. Биги Сунтардага ветеринарный испытательный лаборатория битигар 11 штатный үлелиттәкпин. Манна 5 отдел үлели турар. Бактериология отдела, серология отдела, паразитология отдела, токсикология отдела, онна ветсанэкспертиза отдела. Биги булам быгытынан үлелибит. Кихеха
кылтан хыстар сыстыган нагыры суок боларын тугар олну диагностикалааны дебит. Онна кылтан кихеха хыстар хыстыган нагырылар тары. Сылга икките сүйүлөртен, хылгалардан канын алыхалабыт икките. Онна бу сүйүттен улар аспытыгар астарбытын бербеккелибит, ветсан экспертиза отделыгар. Онна кыллар бит ахырастарын химико-токсикологический анализine миңоробут. Онна хөйлөр бит кыллар бит коаска тingen бу баһыры ingen ырытыгар мен диагностикалы бит. Онна генментология түгереме көрөбүт анализдары оңоробут. Буланнан барабыт, онна договор быхытынан ДКХстватын оңрон тахарачылар гыттөнелибит, производственный контроль. Онна масласыхтар, мясной сыхтары эме кварталайы, баран бихикинери чинчиен көрөн үлелибит. Сарсын олуñu хүрбек күскүнүгер хөптүбэһеннерен бу кыыллары аттаахын күннен хеттерен бу маннык өңөгө чепчети биллерилер бит. Онна то ол тугунан бия ким кепсири, онна кайда быылаакты бара өтө хаяпка кидди былай. Так, ол хасын хүрбеккиске так анды таңыты кастрация, оны стерилизация күнө анды дуга белетенер. Так ол тугунан алгытын ветеринарный лечебница хебедисе Наталья Никентьевна Кепсия. Наталья Никентьевна Кепсия хата эти ыттар вопростары көртө ветеринария тука дөлеле олорду. Так, то ветеринар ветеринарный управлениелер боллагана тоти эвлехеттер битинен кийин кабанна тоти информационный уруктары табыт. Так, онна эти быһылары, он эти тука билигин чиптахан эти халкы хүббе халтан бола турар. Так, эти беседалар, так, эти лекции, это лекция, эти ковид болан, турар болан, билигин мәнің оғылуат, эти дистанционный, эти зумның эти школалары гытта, билин береметен шайда амарынар оңырылар. Так, онна бихе қавалан, эти жекыла, эти мәні уғырын, эти тоқтатыр хылтан, эти накас, маңда скидкалақ, бұлырына ме ақсынейка, тоқсынюға доңыр бұппыт. Бейнедел оңыр бұппыт. Биги бу хунтар хебез, хунтар лечебницадыгар дөп болан лебит. Хебезисей, икки біраз, онна фельдшер болан. Бәміліләбітім хүрбәтчі хыл болла. Ата хебезсейнен бір хыл үліләдім. Дәрі хүрбеккіске бұқ акцияты болын әрі? Хүрбәккіске бігеға спрей дейден, всемирный день стерилизации домашних животных ден. Биги бу именно тери битух бутен коска наха ухуртух ахар ухабатыннар ден биле тух ахар элбабатыннар беде хиддерит нахалбагаттан манныга аксетерилинне отот бир нахскит кетерилен хасын хүрбетче ки хаяпка хуртарда Оннотон оксанан эмкитти имтиете оны кыттан атының өлөгө вызабына ханчыргы болду. Вызабына немече. Вызапыт ортотонан 5-6 болар. Үксө сүйүгө хылгыга хаджабыт. Ыттар манны калелер лечебницага. Кобра интернет түгенден кандык бары тей токтор немпетелер өтүлүрүнө. Ёжыктар келелер, чыраппахлар келелер. Бир дерен келе хаджабыта. Травмаланалар бит. Үксө травма. Степан Михайлович, дебу оксан ветеринарный гуспа халкы хайдарын хактаргар тул көрөгөтү, олор бу беадеме стратегический план нахтатти, ол тугунан кепси түсө. Ветеринарный гуспа хайдытын стратегия тылылына. Так, тоголон эти материально-техническая база тупсарыгар, ветеринарный специалисттер эти камнастыргар үлдөтөр. Тугунан оннаты серин эдер специалисттерин Качы, бапуру говорите земский ветеринар, денти кадровый проект улока киритин турусу болар. То бу бапурустар бахарыл нахтарны то это ричат серигер келен үлелие эте диханыбын.